Pamirsa kewentenan tetamian budaya merupa objek cagar budaya ring Provinsi Bali. Anutin laman bisnis.com, kauningin wenten 3.4 buah, inggian 3 situs, asiki struktur, miwah asiki wangunan, tur sialikur benda ring warse, kalih tali pitulas. Raris ring warse kalih tali plekutus, mawawah dado 150 sia, antuk 100 kutus situs, 4 struktur, 14 wangunan, miwah 103 benda. Arsitek Putu Rumawan Salain Mausang ring warsa kali tali siongolas kauningin wenten pawawahan cagar budaya Malaysia ke-6 buah, inggian wenten tiga situs di mola struktur asiki wangunan miwah 3.7 merupa benda. Pamekas ring warsane mangkin mejantan wilangan nyane mawawah antuk objek fisik arsitektural. Yening mausang indik tetamian budaya Bali dukriin kantos mangkin sepatutnya nih sampun merasa ngayu bahagia santukan sawetara objek fisik sampun ngranjing dados warisan budaya dunia. Inggih punika Cultural Landscape Subak Bali rumasuk lalima destinasi warisan dunia. Selanturnya UNESCO ring acara konferensi Geopark Eropa kaping 21 Geopark Oroka Portugal tanggal 12 September warsa kali tali roras sani lintang sampun ngamiletang sertifikat Global Geopark Network Majeng Kaldera Gunung Batur Kintamani Kabupaten Bangli Bali. Ketujuannya nih kanggen ring sajoreng pelestarian saha mabuat majang krama sawawongkon irike mangdani nenten nguah kahanan alam. Konservasi kawasan geopark dados pahan utama mangda sertifikat nenten kecabut santukan nyabran petang warse kemargiang evaluasi oleh UNESCO. Pemerintah Kabupaten Bangli memperkanti sareng Universitas Udayana ring mata anggaran warsa kali tali kali likur untuk memargiang studi ring sajroning nguah saha ngrancingang desa-desa ring widangan kaldera Gunung Batur. Nyelahin kanan ring ungkur mejantan samian sani merupa tetamian budaya pamekas kuentenan fisik arsitektur selain saking yuse kapurwan nilai keunikan wantah pinaka tetamian saneside ngukuhang identitas mangda madue jati diri sanitinas. Kuentenan aset warisan budaya merupa cagar budaya wiadin calon cagar budaya ring arsitektur Bali ngulangunin pisan tios akeh sani kanton Kapertenin Becik oli krama sani kabaos living monument. Sekadi rumah tradisional Bali ring daerah dataran wiadin gununge genah pangubaktian sekadi pura kayangan jagat kayangan 3 swagina saha kawitan objek-objek fisik inucap kejangkepin undang-undang danu tukad alas pesisi saha mecikang widangan desa sani mendaging ruang publik sekadi pasar peken setre subak kantos Bale Banjar. Maka sami pahan inucap karincikang mangdani sidang lantur ring kauripan tur ngijan kauripan majeng krama sane ngranjing pinake budaya air agraris. Bali Pos Nguningayang.